Ibu asli sini? Asli Solo. Oh, Solo. Cuman mantu kula yang mriki yang Wonolawen. Solone pun Ibu Paun. Wonogiri, Mas. Oh. Solo Wonogiri. Ini tukang jamu mesti kan wong Wonogiri. Nek liyane wong Wonogiri senajan iso ke beda. Dengan ibu siapa, Bu? Dalam Dengan ibu siapa namanya? Ibu Eka. Ibu Eka. Nggih. Usianya berapa, Bu Eka? 53. Bu Eka jualan jamu udah berapa lama? Semenjak anakku ki umur bukan semenjak umur, semenjak lulus SMP lah. Tahun 88. Wah, ada. Berapa? Berapa Oh, puluh ya, tahun? 30-an tahun. 30-an tahun. Niki niki jenengan rekam. Jamune apa mawon, Bu niki, Bu? Kata Nih ya teman-teman ya. Ini apa ini? Bu Eka kunyit, ini. kunyit asem. Ini beras kencur, Hmm. jahe, sirih, temulawak, pahitan sambiloto, kuwi jane. madu, Sing mantep, Bu. komplit. Iki jamu pegelino, siratria, jamu kuat tenaga, wes tolak angin, nafsu makan, macam-macam buat perempuan, singset, rapet, Tolak miskin wonten, Bu. wonten, akhir gesek neng ATM mesti sugih langsung. Jenengan iki. Nah, kalau jualan setiap hari berarti? Tiap hari pagi sore kalau nggak hujan. Oh iya. Dari rumah jam berapa? Dari rumah habis sholat subuh. Pagi banget lagi jam 5 lewat sedikit lah. Yuk. Nah, lambung niku mau nangge kulit asem lho. Perih macam kan. Bar ngombe jamu kok perih. Ngono. Iki lawas kulit tawar sukani madu. Adem biasanya. Panas. Ayo kita bikin sama. Anjenengan foto. Ora usah. Ora usah dipoto. Pak viral kok. Dibilang yang penting ya oleh duit. Kira kan oleh amplop ya, Mbak. Kunyit asem. Kunyit tawar. Kunyit tawar, sorry. Kunyit tawar di lambung. Kayak apa ya? Beli kok ya? Beli rumahan apa tolak angin? Beli rumahan. Berges-berges ya. Berges-berges kayak copot duit dewe. Biasanya ini. Ya, mainnya wis adem, Mbak ya. Berarti niku lasek ya, tak kira wis Sase, niki mau kan ceritanya kula titip teng warung anak kula. Mak, panji sing botol to ya wis ora apa-apa. Mak rasa digawa motor, mak tak karo laku. berarti tiap hari jalan kaki. Bu. Nggih. Mriki pasar, Mbak. Ibu asli sini? Asli Solo. Oh, Solo. Cuman mantu kula yang mriki yang Wonolawen. Solone pun Ibu Paun. Wonogiri, Mas. Oh. Solo Wonogiri. Oh, Solo tahun jenengan. Asline lihat. Nate teng mriko. Oh, nate. Paune adik kula ajeng produksi tempe. Oh, tempe iki biasanya wong Pekalongan. Nek urung udu iki ne paten nek Nggih. gagal. Makane dhewe regane kaya kae kula ngoten. Oh iya, iya. Nek nang gawa wong Pekalongan kota-kota. Nek gagal nek wong Pekalongan kan memang pun kayak dene niki kan seperti ini tukang jamu mesti kan wong Wonogiri. Nek liyane wong Wonogiri senajan iso ke beda. Dengan ibu siapa, Bu? Dalam Dengan ibu siapa namanya? Ibu Eka. Ibu Eka. Nggih. Usianya berapa, Bu Eka? 53. Cek nom lah. Napa? Kon putune kali. Di sak umuran Simbar. Tapi tua tinggal lah, tinggal 55. 55 nggih mboten beda adalah. Kula 53, Mbak. Bu Eka jualan jamu udah berapa lama? Semenjak anakku ki umur bukan semenjak umur, semenjak lulus SMP, Mbak. Tahun 88. Wah, ada. Berapa? Berapa Oh, ya, puluh tahun? 30-an tahun. 30-an tahun. Emang. Lah kula niki kan nembe pindahan ke Cikarang. Nembe mulai wingi karo iki. Paune teng Cikarang. Oh, Terus karena anak kula niku ngawatirke dadi mama aku pindah kene wae masalah rezeki mah Gusti sing bagi kok. Senajan ning kono lengganan akeh. Maksudnya kan kula Nggih. niku males lek golek lengganan. Nek ning kono niku pun lengganan saking pun lawas ya. Duit ra duit kadang-kadang aku jamu sih ya tapi rong duit ora apa-apa.
Teng mriki kan wong anyar ki ngerti dhewe sih, Nggih. wong anyaran sudah lengganan pripun. Tapi nek pun ngertos kualitas jamu nek Alhamdulillah terus ndamele mboten sembarangan. nggih nek tiang Solo memang terus sanjange disengkon. Nah, angger sing penting enak nek wong jajan kan ora iso ngrasakne. Apa jenengan rekam niku? apa? Niki Niki jenengan rekam. jamune napa mawon Bu niki Bu? Kata Ini ya teman-teman ya. Ini apa ini? Buat ikannya kunyit, ini. kunyit asem. Ah. Ini beras kencur, Hmm. jahe, sirih, temulawak, pahitan sambiloto, kuwi jane. madu, Sing mantep kuwi. komplit. Iki jamu pegelino, sirantria, jamu kuat tenaga, wes tolak angin, nafsu makan, macam-macam buat perempuan, singset, rapet, Tolak miskin wonten Bu. wonten, angker gesek neng ATM mesti sugih langsung. Jenengan iki. Ini masih banyak ya. Ini beras kencur. Niku wau sing ning warung anak kula. Adine ini tasem tos botol kali sirih setengah. Niki daerah Kesesi nggih Bu. Kesasi nggih. Jenengan asline pundi sih? Seragi. Oh, Kita kalau jualan tiap hari berarti. tiap hari pagi sore kalau nggak hujan. Oh iya. Dari rumah jam berapa? Dari rumah habis sholat subuh. Pagi banget. Pagi jam 5 lewat sedikit lah. Yuk. Tapi ini terakhir mau orang-orang juga kalau jam ini. Sampean kilo ngalem ngono. Iya banyak. Sampean ngalem apa? Ora tenan Bu. yoki? Tenan Bu. Nah, sampean tuku sebotol apa? Sebotol diwane ning kulkas. Nggo engko sore, nggo sesuk-esuk mboten apa-apa. Kalau berarti bahannya semua tradisional. Tradisional alami. Hmm. Ya sejur Bu. Murah. War. 10.000.